Russian bombersing na bomb Thadagadaba Maphamsing Sem Sabagi Thourangsing satellite image dagi khangba ngamkhre haukiba pung nifu nipandagi Russia na makhoigi aroiba tangka ki phirep ama oina Russia gi bomber jet singna helicopter sizinaduna makhoina bomb Thadagadaba Maphamsing yangthokduna sem saba haukhre haina US da based tauba space farm maxer technology na phongdorokle expert singna thajabada Russia na nongthaki amade missile gi strike sing asi leikha dagi kaya sizinaroi dawre makhoina bomb kapkadoriba asida ngamkhai manaktagi natraga tengtagi natabida nongthaktagi oiba bomb thadanabagi thorang oina chathare haukiba chayol kharada ukiba satellite ke photo singdadi makhoigi lanmi sanglup ase kilometer samadagi chanirom phawbagi arapada paiduna leiba ukibane Russia ge Su-38 bomber sing Primorsko Aktakskak airfield Ukraine dagi mile humbudraga mangarom lapna leiba frontier city ama oiriba Mariupol da leiba satellite ke photo na tharakhe airbase aduda chamapan go hompu suba attack aviation regiment ka loinana leiduna lan gi thorang chapchana leibagi mawong ukhe regiment asi Chechnya da hanana lan gi heisingba kaya utkraba aviation kangbu ne yamdrabada helicopter hompuga mangagi manungda transportation amasung attack taunabagi helicopter sing yauna lanmi sing yauna samudra khongbanda leiba satellite ki image ta mayek singna ukhe makhoi sing adugi manungda Russia ge Mi-28N amasung Ka-52 attack helicopter sing yaure Russia gi lanmi singna Ukraine gi nongpok awang amasung nongsupta military exercise chapchana sathaduna leire Associate Press na pirakpa paw amada US official singna paisanduna leiriba lanmi sing ase chawrang na lak amaga lising kuntra hen gani haina pare makhoi asina ahan bagi oina landana ba leiribane masigi matungda haukiba chayol asida lanmi lak ama hena hengal lakrabane ngahan ningthauka ba numita satellite na piba khwaidagi nauba numita Russia ge lanmi singna Retitsa ge Belarusian city da lanmi kaya paisinba made lan gi damag sangsinaba honariba kaya adu uba phangkhe tha sigi angan basarukta su Retitsa manakta Russian lanmi ge encampment kaya ge tensing mathang sajilakpagi satellite photo kaya tharakhiba laikhre haina US maxer technology na phongdorok le troop lokthok laba matung Russia na nongchupu nongnakhre Moscow na makhoigi forcing gi khara makhoigi basing da handorok le haikhiba matung Russia na Ukraine gi ngamkhaida muknarambagi phiba madu laibak pokpa numita tapthabagi ahan ba khudam sing utkhre Ukraine ngamkhai paring da Russian lanmi lak ama hena leiramkhibane Russia news agency sing na haikhi forcing adu makhoigi thavak sing mapung phana loiraba tungda masa masagi basing da amuk halak lei lanmi lokthokpa duge matung Russia ge foreign ministry wangang loi nupi Maria Zakharova na haikhi February taraga manga ase western war propaganda maithibagi numit adu oina history da leheuraga ne nongsup laibak sing adu ikaiba phangkhre amasung subnagi nongmai maru ama phauba kapta na mangta khre haina Zakharova na makhata na haikhi Lauthokiba adu unit kaya yambano haibadu khudakta mayek sengna khangde amasung lauthokiba sing aduna Ukraine koisilamba troop singi apunba masing aduda ahongba kari laikibagi haibadu khangde adumakpu masi chayol kaya sigi manungda Russia na lanmi lauthokpagi ahanba lauthokpa adune maxer technology na Ukraine gi ngamkhai singi manakta landara kadore haibagi akiba pokhanduna yamlaba lanmi paiba utpa anauba satellite imaging Thadolakhibaduge pungkharagi tungda anauba phibam sing adu lakhibane Moscow na military exercise singidamag Belarus amasung atay yumlo na balaybak singda forcing thakibane adubu Russian troops sing adu nongsup laybake sakti layba sing adu na US na lusingba NATO da yaw na bagi honariba Ukraine da attack tawna bani haina kanna thajai haina Russia na haikhe Russia gi lanmi troops sing adu na makhoi gi base singidamag satkiba paw sandorokhiba aduge matung oil market sing da awaba ko khankhre oil gi mamal adu 2014 ge matung dagi khwaidagi wangba thak yaururabane adubu British Foreign Secretary Liz Truss na masigi mamang da Sky News ta haikhi wahi sing di laibane makhoina ngamkhai adu dagi troop sing adu karamba matamda hankhre haibasi khakta ne mahak na thajagadaba de maraksida Indian Embassy na Ukraine gi konung Kyiv ta leiba India gi mahiroi sing amasung national sing matam kharagi oina leibak adu thadokhinaba pauktak pikhre President Putin gi khongthang adu da nongsup ki leibak sing aduna karigumba Russian troops sing na Ukraine da
संगलक्लबदि क्रेमलिन की मथक्ता सैंक्शन सिंह वार्निंग तौखे सैंक्शन सिंह अदुना रशिया की मरुओइबा इनर्जी डिफेंस अमसुंग फाइनेंशियल सेक्टर सिंह मरुओइबा कंपनी सिंह चैथेंग पीगने अदुम ओइनमक ऑयल सप्लाई कौथटपगुंबा थबक कयामरुम रशिया की नाकंदगे खुद हलकप याई हाइना एक्सपर्ट खरना वार्निंग तौखे डिप्लोमेटिक की ओइबा थबक सिंगना रशियन लुसिंगबा दुबो मागी हानगे सोवियत युमलोनबा अदुदा अटैक तौबदगे तोखननबा जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलासना मॉस्कोदा मिस्टर पुतिन गवारी सानरे फ्रांस की प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोनसु हौखिबा चैवलदा मिस्टर पुतिन गा उनखरे अमसुंग पुक्सेल सेंगना वारी सानबना हेना फै हाइना मंगोंदा फोंदोखरे अदुबु यूक्रेन बु नेटो की मेंबर अमा ओइना कैदोंगैदा यावहल्लोय अमसुंग नोंपोक थंगबा यूरोप की लैबाकसिंगदा लैरिबा नेटो की फोर्सिंग लौथोकनी हाइना एलायंस अदुना सोइदनमक थाजबा पीगदबनी हाइना क्रेमलिन न तक्सिल्ले US प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमसुंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ना निंगथौकाबगी अथेंगबदा टेलीफोन द वारी सानबदा डिप्लोमेसी की दमक मरुओइबा लंबी अमा थंबदा यानखे इंडिया की महिरोइ सिंह यूक्रेन थादोक्तुना हलकनबा इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी ना खंगनख्रे वाफमसी यूक्रेन की माइकैदगिदि यानिंगद्रे US लेंगा के स्पोक्सपर्सन ना पुंखरगी मतुंगदा रशिया ना यूक्रेन दा लांदानबगी ओइथोकपा लेरे हाइना ngarang phongdokre यूक्रेन की कोनुंग कीफ्ता लैबा इंडियन एम्बेसी ना यूक्रेन अमदी रशिया अनि की मरक्ता लैरिबा लानमी सिंह की ओइबा टेंशन असिदा यूक्रेन दा इंडिया की महिरुइ सिंगना मखा ताना मही तमदुना लैबगी मतम चादे मरम अदुना यूक्रेन थादोक्तुना हनखिनबा खंगलखिबा लैख्रे तंबंग अमदबा ओइरक्लिबा फिबम असिदा यूक्रेन दा लैरिबा इंडिया की मियोइ सिंगना मरुओइना महिरुइ सिंगना मतम खरगी ओइना लैबाक असि थादोक्तुना चननबा खंगनखिबाने इंडियन एम्बेसी ना यूक्रेन मनुंगदा मथौ तादना इंडियन सिंगना कोइबा लाकपा मदे कोइसा चटपा तौदनबसु खंगलकले करिगुंबा इंडिया की मियोइ सिंगना थबक अमगी दमक यूक्रेन की मनुंगदा तंगाई फदना चटकदबा लैरबदे हानना एम्बेसी का पाउ फाउनगदबनी हाइनसु मखा ताना खंगलकले हानना इंडियन एम्बेसी ना यूक्रेन दा लैरिबा इंडिया मसा सिंग अमदे महिरोइ सिंगी मसक ममिंग लैफम अमदे मथौ सिंग हानना कलेक्शन तौबा लोइख्रबने यूक्रेन दा चौरांगना इंडिया की महिरोइ लिसिंग तरागा तरुग हेन्ना मही तमदुना लै मसिगी मनुंगदा मेडिकल कॉलेज दा तंबा महिरोइ कयासु याउरिबने तसेंगना यूक्रेन दा इंडियन सिंगी अपिकपा मफम अमा कंदुना लैबगा मानरिबने मीडिया की रिपोर्ट अमना फोंदोरकपदा रशिया की लानमी सिंगना यूक्रेन बु नोंगपोकलोमदा डोनबास नोंगचुपलोमदा ब्लैक सी कोस्ट फाउबा कोइसिनदुना लैख्रबनी अदुगा अवांग माइकैदना बेलारस सिंगा लोइनना रशिया की लानमी सिंगना मिलिटरी ड्रिल तौदुना लैरिबने नाकल अमरोमदा यूक्रेन की एनवॉय सिंगना हौजिक ओइरक्लिबा रशिया यूक्रेन की फिबम असिदा इंडिया मसा सिंगदा करिसु अकीबा पोकनिंगाई ओइदे मरम अदुना लैबाक असिगी इंडिया मसा सिंगना पुन्ना सत्खिनबगी करिसु मरम चाबा लैते हाइना फोंदोरकले ngasi इंडिया की यूक्रेनियन एम्बेसडर गा इंडिया की न्यूज एजेंसी अमदा अखनना उनबा एम्बेसडर इगोर पोलिखाना फोंदोरकपदा हौजी कीप अमदी मॉस्को यामना डिप्लोमेटिक ओइबा वारी वाताई सारे मरम अदुना यूक्रेन दा लैरिबा इंडिया की महिरोइ लिसिंग कुल्लो मसी सारिबा वारी असिगी करी डेवलपमेंट लैबगे हाइबदु खंद्रिबा फाउबा इंगना चिकना लैबसु याई हाइबा वाफम फोंदोखिबसु लैख्रबने हौजी लैबाक अनिगी ओइबा यासिननबा वारी वाताई सारिंगै शेरक्सिदा इंडिया मसा सिंगना पुन्ना यूक्रेन थादोक्तुना सत्खिनबगी चपचाबा मरम लैते मरम अदुना मखोइना अकीबा याउदना सारिबा वारी असिगी मवोंग कुपना येंगदुना लैबना हेना मथौ ताई हाइना कोलिखाना मखाताना फोंदोरखि हाइरे इंडियाना लौखलगलिबा थौरांग असिगी मतंगदा इंडियन नेशनल सिंगना यूक्रेन दा मखाताना लैबगी थोइना मथौ तादे लैहौनिंगबा लैरगदे मखोइना यूक्रेन दा लैरिबा इंडियन एम्बेसी गा पाउ फाउनदुना लैबा फै महांगना मखाताना फोंदोरकपदा यूक्रेन गवर्नमेंटना लैबाक असिगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कुपना ओइरगलिबा फिबम असिगी मरमदा खंगमिनदुना लैरी हाइनसु पोलिखाना मखाताना फोंदोरकले अरोइबदा ताबिरिबा पुंनमकपु थागतचरी।